vandag weer kom inleer by Olympus 24 uur dierhospitaal en spesialis verwysingspraktyk. En vandag fokus ons op HGE en ek gesels met Dr. Jaina, maar ons het ook weer 'n eregas, Bodhi. Thank you so much for having us again today. Thanks so much for joining us. Is this his TV debut? This is his big break. So I believe he's going to be a TV star. This is his big break. He seems ready to me. So I would like to ask you, what exactly is HGE and why can it become such a serious condition so quickly? HGE is hemorrhagic gastroenteritis, or as its new name is acute hemorrhagic diarrhea syndrome. This is basically when we have bloody diarrhea, and this can become a life-threatening situation. The dogs obviously lose a lot of fluids and they can easily become dehydrated. What we're also worried about is that they can also become hypovolemic. So this is when they are severely dehydrated and it starts to affect the organs. So what exactly causes HGE and what clinical signs should owners look out for? Okay, so the actual cause for HGE isn't known yet. Researchers are still hard at work trying to find the cause. However, it has been linked to any disease or impact that affects the gastrointestinal system. And it has also been linked to stress as well as sudden diet changes. The signs that you're going to watch out for as a pet parent: dogs usually get very bloody diarrhea. They lose their appetite, so they can become a bit lethargic, they don't want to eat. Sometimes they also do develop a bit of vomition, and you can see they're just not themselves. How do you diagnose the disease and are there specific tests that are required? Usually we start with a complete blood count, as well as do a fecal analysis and run electrolytes. This is to rule out any other causes of bloody diarrhea in a dog. We then turn to HGE. So what we see with HGE dogs is that they usually are what we call hemoconcentrated. This means that the hematocrit is very high, indicating that there is a lack of fluids in the body. So once they've been on a drip and on fluids in the hospital, the hematocrit goes down, and this sort of helps us indicate towards HGE. And are there certain dog breeds who are more prone to get or to be diagnosed with the disease? So there's no dog breed that is more prone than another dog breed. However, we do tend to see it a lot more in your smaller breeds. So dog breeds like Bodhi, all your Yorkie, Dachshunds, Maltese, they tend to develop it, and we see it more often in the hospital as compared to your larger dog breeds. So how do you treat this disease in hospital, and why are there some patients who require intensive care? Doggies with HGE need a lot of fluids, so we place them on a drip and they get IV fluids, which is intravenous fluids, at a constant rate infusion. This helps just hydrate the body again. And then we treat them symptomatically. So we give them antiemetics for nausea, we give them something for the diarrhea, electrolytes, and we give them a high quality food. What is the prognosis of the disease and how quickly do dogs recover with treatment? So the prognosis is generally very good with veterinary intervention. Usually once we have admitted a dog, they stay with us for about 3 to 4 days. We only discharge them once they're eating by themselves, their stool is normal, and they're no longer dependent on the IV fluid, so they're able to hydrate themselves. So what can pet parents do to prevent the disease, and when should they seek emergency care? So with HGE, we usually prefer that they eat a high quality diet. They need to be given good quality food, and we try and avoid that they don't get table scraps. So any human food can cause a flare-up. We also need to ensure that they are up to date on their vaccinations as well as their deworming. Generally speaking, you should always seek veterinary care if your dog does have bloody diarrhea, because we want to prevent them going into severe dehydration or hypovolemic shock. We always want to seek a veterinary professional when your dog has bloody diarrhea. Nou ja, indien jy enige mediese sorg nodig het vir jou dierekinders, weet jy nou waarom aan te klop. Tot ons volgende kuiertjie, Bodhi. Vir baie tieners is akne meer as net 'n paar puisies. Dit kan hulle selfvertroue, sosiale lewe en selfs hulle emosionele welstand beïnvloed. Ouers voel dikwels raad op wanneer hulle sien hoe hulle kind met die verleentheid en ook frustrasie van akne worstel. Vandag is die produkspesialis by Cream Classic Skincare, Michelle Lou, weer hier om meer te vertel oor hoe akne beter behandel kan word. Welkom terug hier by ons. Môre Elsa. Goed, hoe word akne gegradeer? So ons het verlede keer so 'n bietjie gepraat oor wat akne is, Ja. maar dit is maar daai oortollige olie wat jy op jou vel het en natuurlik dan ook die bakterieële groei onder. Maar as ons dan spesifiek kyk hoe akne gegradeer word volgens dermatoloë,
dan is dit mild, moderate, severe. Nou, mild, moderate, severe sluit natuurlik dan in wit koppies en swart koppies, wat jy dink is dalk nie so erg nie, maar jy kan nie regtig sien wat onder die vel aangaan nie, en daarna is dit daai geel pysietjies en dan ook verdere nodules en cyst, wanneer dit nou regtig blinde pysies is en seer is. Maar mens moenie dink daai wit koppies en swart koppies is nie so erg omdat hulle in die mild klas inval nie. So jy moet maar alles behandel. so gou as Ja, jy moontlik. moet, want jy kan nie sien wat onder aangaan nie. Natuurlik. Nou, hoekom moet ek liewers dan nou nie druk of krap nie, want jy weet baie mense sukkel daarmee oor die algemeen. Wel, die ding is dit juk. So as dit begin juk, dan wil jy mos nou krap daarin en jy wil nie hierdie ding op jou snoet hê nie, so jy wil hom graag uitdruk. Maar wat gebeur is as jy eintlik dink aan akne, dit lyk mos nou maar so. So hy sit nou so in die vel. So die vel is bo-op en as dit nou 'n swart koppie is, dan het die swart koppie mos nou al deurgegaan en jy kan dan die gekleurde deel van sien waar dit met die suurstof gereageer het. Waar as jy dan nou begin druk, dan gaan die akne mos nou bo uitkom. Ja. Dan as dit 'n wit knoppie is, dan gaan jy hom nou druk tot daai boonste laag van die vel moet bars. Die probleem is wanneer jy nou druk, dan kom dit bo uit, maar jy het geen idee wat hier onder aangaan nie. En dis presies hoekom ons nie wil hê jy moet druk nie, want die bakterieë wat daar onder in sit, versprei dan. En dis hoekom my ma altyd vir jou gesê het, moenie nou pysies druk nie, want dit gaan versprei. Dis eintlik daai bakterieë onder die vel wat versprei. En partykeer druk mens so hard dat jy dan kan letsels los. En dit kan jy dan later eers sien en jy kan dit nie regtig dan nou omkeer nie. So moet liewers nie druk nie, smeer maar liewers die goedjies. Ja, dit klink vir my goed. Julle het 3 produkte wat ook uitstaan wat kan help in die verband, né? Ja, en dit is nou juist hierdie 3 wat hier voor ons staan. So eers is die acne gel. Nou die acne gel gaan spesifiek daai bakterieële groei gaan dit stop. So dis propionine bakterieë, is 'n groot woord, maar dit gaan daai bakterieë doodmaak en voorkom dat dit verder versprei. So dis die eerste deel wat moet gebeur. Dan die tweede deel is dan jou evening acne mask. Dit is hierdie ene, die evening acne mask. Hom smeer jy dan aan om die poree binne-in los te maak sodat die olie kan uitkom en uitvloei. En dan laaste die glycolic acid 10% wat die boonste deel van die vel dan afskilfer sodat die vel oop is, dat jy dit nie moet stik en krap nie, dat die vel oop is om daai oortollige olie dan te kan laat uitvloei. So dis al 3 moet saamwerk. Dit is nou presies want ek wou weer gesê dit klink vir my asof 'n mens hierdie produkte dan nou saam moet aanskaf om Dis ideaal as jy dit so kan doen, ja. Goed, nou watter soort bevochtiger en of sonskerm kan 'n mens dalk gebruik wanneer 'n mens akne het? Jy weet om seker te maak dit vererger dit dalk ook nie. So wanneer mens op topikale goed is, wil mens nie te veel op jou gesig sit om daai olie erger te maak nie. So jy kan byvoorbeeld Crème Classique se facial moisturizer of die Safari SPF 30 gebruik want hy gaan jou akne erger maak nie. Ja. Dis maar eintlik die goue reël, maar jy moet 'n sonskerm dra veral wanneer jy aknebehandeling doen want ons wil nie daai letsels hê nie. En dan dink ek baie mense wonder altyd want hierdie produkte is dan nou so goed. Jy weet, het hulle 'n voorskrif nodig om dit te kry? Nee, hierdie topikale goed wat jy oor die toonbank kan koop het nie voorskrifte nodig nie. Dit is altyd raadsaam as jy dokter dalk vir jou voorskrifte gee want dan kan dit deur jou mediese fonds gaan ook. Maar jy kan letterlik môre na die winkel te loop en jy kan jou akne produkte gaan koop van die toonbank af. Is daar miskien enige ander wenk of dalk 2 wenke wat jy met ons kan deel na aanleiding van dit wat 'n mens moet weet wanneer 'n mens akne behandel? Dis belangrik om jou gesig gereeld te was. So daar is 'n Safari cleansing bar wat ook 'n antibakterieel is, so dit gaan klaar ook help daarmee, maar jy moet ook nie jou gesig te veel was nie. En dan een baie goeie tip wat ek dalk vir die sportmense kan gee wat veral akne op die rug het is, jy kan hierdie glycolic acid as jy klaar geoefen het, smeer 'n laagie daarvan op want daai sweet en warm en hitte wat jy vir daai gedeelte van die akne skep daar wil jy eintlik stop en dis waar jy die glycolic acid kan gebruik om net so dun laagie oor te smeer en dan gaan jy aan. Michelle, baie dankie. Dankie. Goed, so as jy 'n tiener is wat met akne sukkel, onthou dat jy nie alleen is nie en dat daar geen rede is om skaam te voel nie. En aan ouers, jou ondersteuning in vroeë behandeling kan 'n groot verskil aan jou kind se selfbeeld en lewenskwaliteit verseker. Beskikbaar by uitgesoekte Dis-Chems apteke, Takealot en aanlyn by www.cremeclassique.co.za.